bakaraga Kongo kwiza futegana n'ubusinge bwa Uganda ate cyo cikora cheza leverage batahibanja abashubuzi ko mwamabaho twaje ngo binegonze zabo zo koshoko kanojya gutinde akasinja ko kubakaro nazavuze tumakuzokiza so ekombe kihanga kubona kutandikira so cyari cy'amasaje security nermo agencies nyingi bicoka bingi police amahe tune mu sector ya president office tune iso abo bona no combination ya security haze cyo nikibana cy'amasaje mu Uganda ni ubwo yirinzi ntusikaba investors abo kurete sente za mu Uganda tusikaba bo kwiza kureba inyamisho aba tourists hato shanga ihanga ryitundugire ntasi abwase you can even do your activities washanga uri hansaro ya Kongo ryo no hinge byimba byawe hatina kuteganza abo kubesharo zukumirwa haba kuhinga n'umuko so nikibana atito Uganda hate kiturumu turi gakombeka trend of development trend of development er best har human capital to actually zones kuzire one ureba the growth of tunoranka America ubutabe tuyine umurukumo rwenda rukumo rushanjanja mukaga ubutabe tuyine British colonies umutwaro bw'abajungu kwa British no yabene colonizing haza zikanze gita because of market zikanze zenda zigira katarekamo konkwano urebe zizense zagumire zicwagurikire za Canada umuntu wasamira komwe atuzo zaguma ziryensi konka zaguma ziryenyoro abo kwa tuziregitira katari hate junente kateka Uganda ito turiyentu yagita harivu y'ubutari abo kuba twine human capital abantu abo kubasa kuhinga bakubasa kugira ebyo kuguza kongo shanga Uganda katari takini so twise turiyentu beka katarega East Africa so one orebe cyo chone bituriyentu kora government ya Uganda because we have peace to project those developments so when you manage research y'umuntu wabutosha government ne kushaba government ne kushaba okwejumbira mu program zayo ichurunji PDM ayihari bajungira haka sente noza kushanga obwe no tunga miliyoni emwe hato no tunga 2 yejumbira mu program za government namba ya kabiri abebembeze banyu mu batume cy'umukwenda babukuri you see tugera ho meeting zo mbyaro biro bwinji oshanga omwebembeze yize yabagurura nka waraji yabagurura nka biya yaje ngambagura soda na soda kanimwe bakumbu cyane kongo iyo umuntu barakumanya ngo ino kamo mwembeze wawe tumwine mizi amasanyara stiga kabishikire hato shanga iyo uriyo kugira ngo bakugurire baraje kumaho konke mbere yitu mu Uganda ino kama omwembeze wawe oba bakama boko oba imbarunda karuru bakagamba ki bakaba abantu bakabagambira kandi babahandika kandi baraganisa mbe ninza kubaretera amashanyarazi ni kubaretera mizi hati kwa kikumbuse ntabwo garuko jot kandi amizi no busoga mutaza program banza warya hakora uyo bwinji no ra budget bamba allocating member wa parliament are wise okuba budget ni kurwa parliamentary committee ya budget member wa parliament are wise katujenka honorable bogu yargibanda north yagumana aringuruza bisibanda nosi ahinkubara amazing because haru ministry ya amazing bagujihe sente iyo mu district ya mu constituency yawe arumuki icyo akuto budget so member wa parliamentary wise na teka kuringuriza ari mu budget ruya ruwanje mbarara hariyo ki ekikuboramo reka cyo mu budget so ni chwazo mutabaza program no shanga budget ngeje shomirwe abanyo Uganda baje banzurwa konko wawe tine cyotire mu kugira ngo iyo budget ni nekera gasiri apart from kongizo mushomiso mushara konko mu district yawe nkiwe ekiriyo mu budget cyo bashoma ni kira actually byo mbyo kureta imbabaza ba parliament bari ko parliament aho naho so ni kibancho banyisaki ito government we do allocations we do planning konko iyo mwebembezi niyo ino planning resharo shangu ize government atacyo nkiza kituyamba twabantu tuyihura abantu babona buti bihura actually chikuyamba rugumo mwebembezi chikuyamba no kwereza services chikuyamba no kwatarasa ni hangari yabo chikuyamba na development yensi yabo hatoshanga development yona summation ya twena etari y'umuntu mukunga kugira ngo twakirekeroha president we so ni chancho message mu za program itu NRM ka government yo mwebembezi our focus no kugira ngo Ugandeji abebembezi mu bahire amuterira karuru mubanze mu besije bagende ba planning iri hanga ryitu bozi ryo mushanje cyo kubanza nangu n'umwaka tugwakishikire nangu n'imyezi tekishikire nikibane kibanisha ngo wabahereza time bakakoragana na government n'abebembezi actually abebembezi abahiguru nabo ino kwatarasa munonga n'abahansi because eje budget bamba bishoma
most especially nene za local government because twine decentralization esende zino ku rwego za local government kuzi za local government zikora zisanga ukawo chairman wa C5 na tekolo kora tsibona bazi planning jana ka council esente zumbantu so ine kuba important sirigire ruguru ekashuma local government den nuko ibintu bikazumbantu mwene kwatana saye taro George Mansa ngo bintu na biza hatu niyo shoma kozo bwana gamba za kufera ha district habure monitoring washanje chairman ataro kufayo takwatana sana kao RDC takwatana sana timeria tekolo korats ba engineer takwatana sana na chairman hatu shange sense za government 1 billion after district etajira impact bajiri so George Mansa ngo mwebembezi we na sibe kwana kwatagana sana mutahuwe for the common development of that village webare honorable Vincent eshonga nangwa washoboraho honorable Chris akazindaro nakawe kanoshangu Rwampara imyanya minje imhandi chirimbi amashomero tukaiza kubereka nk'ibishana ha TV West kanushanga cyarkubi priorities imyanya bashemera government kubantu ho yabanza gukora esirishemera kugitai bari yasi nanabareba TV budget timanya yaba n'umurembe yaba niki kare kumu ihanga kireno za kushoma budget okushanga buri muntu we na concerned akwata ka radio keye ngogumsha no kugura habanza yana kamanda mangusha mukaga naza kubona ateka mamanda ge gatayiga head ahurikize budget budget akabana runa cyo muntu waburisho akabana ndakumanya shukari bajongera ninga shukari bakajongera ni mahisa buriyo wire akagira bisho mwonyo akoba muntu waburisho ai n'ibintu bikumukwataho shukari umonyo sabuni fizi amashita akaba concerned ainda manye ebe bintu byakosa buri zuba bagamba hoki Elias utaba surprise nka hati ebye bintu bya ati honorable Chris ntakucire ceremi ebe bintu byo gamba ho den bakaba birisensha umununga kunka hati hanga hirya kire abantu ebyo buri umwe nakora ki for example nabaza kunka hati for atwaza mu sectors zindo shanga ubundi umuntu utakubase beyi manyatu wananga kana ndi ningizira nandiza kugira nti hati utaba surprise rwaza no koko mbyaro ukashanga umuntu nakugira ngo takitire cyangwa manyara budget ibarije kushoma utaba surprised because this is not the first time ihanga bashuma budget so oyine kiyo nkomunyamahoro ine kuyebuza ahabwa cy'abantu baruzinye interest akurikiza budget oyine kuyebuzaho umwameri yasi budget yihanga abanyarwanda ndibenda na uramyano wanje yangira ngo abanyarwanda ngo abaheru mbashimiro bamba umushoro ngwitwe yes oyine kuyebuza abwa cy'abantu umushoro mbagobiya mu kifu mu Uganda because eba kwambe bakahereza umushoro eba kwamba return tzikozereki tizuru wachigambaje umushoro amizi amashanyarazi fizi ebyona tuine budget ya trillions chenana nina 52% trillions ashatora zingai niza ku servicing aroni hati nyendo breaking it down oyo memishara yabakozi ba government nyendo rebe sente za development omunyayiganda kikumusasa nikiya omwamerias omunyayiganda kikumusasa no kuzo mu irwarro akashanga embaze tariyo oyo no jangu yeso bagire trillions 5.3 or 4 umuherezi katso umuherezi yawe mishara yaba nanka yabashaho mbasigara shingizinga tuina marwarro gitu muneke tugamba amazi mu mwami Vincent tumurundo rwo kubanza gukora budget twasimyaka 20 under the leadership of Yagetaruru under the leadership of President Museveni twasimyaka 20 ewe Yagetaruru nyoneza kugeta leadership twasimyaka 20 tutwira tuyija Elias kizi kuteganisa abantu ni rwaro kuzayo umuntu akasiba akafomu na Yehuba kibuno atsa kutakatana pana data jini kuteganisa abanyarwanda niki abanyarwanda bataganisa fizi umwishomeri ya government moreover katza government fizi Elias ndiyan shuwa tuinabana tine kachiti ka fizi omunyayigana kumuteganisa ni fizi yo mwana eruko yongera burizo kuteganisa omunyayigana niki no kushanga nindiga Rwampara nindiga Isingiro
nyina kitoke nkigura shinge 5 hazitaka ujika hatarika cukuka ninteka mu maniwa ntekamo ebinyansi ntekamo umukozi ntekamo abamwe bine irrigation konke kitoke nkiguza shingi ebitoki atebe gendire kimwaza haza mukwata choma mukiteka bushenyi 12 n'urye kitoki exactly choma kikwata kiteka bushenyi eibatine nango n'emitumbi 10 okima rwampara okima ntungamo okima isingiro abine bitoki rwampara tebine bitoki bantu rwampara twineki tuze ahakindi tuzachinda enguto bigena yo bicego ngati binji enguto bantumwe enguto zitona tukuzimo kuzemerire wakwata urguto rwo mu kikuna ukaza bugamba ndushaki nyanza gamba yazarwa mpezi nkumanyaji wakwata urguto rwa nyihanga rukuza bugamba rugumizamo eze nguto ziri mu mbera ki haza tingwa na mugira ngo eze nguto nguneza district yes neza district but kali nyangu district musheko n'umugereza sente ekakora ingutezi umunyeganderi yasi kiti kikumusasa imwe nyangu tukashora mishoro bantu mu tukashora mishoro tine kintu cyose umunyayuganda umwameriyasi kwata esente zeye because Elias no wasako jotinyo umushoro ningushashoreka Elias no gura umugati Elias no zo mu supermarket ogura musabuni ninga hona hora jiguri nshashura umushoro already government ne nshara umushoro ezi onoro ryo mukozi ndiye ningambiro ryo muntu waburijo ori umuntu waburijo haro umuntu orugura umwonyo hati omuntu orugura umwonyo wamukwata wayongera amashita the moment wayongeza amashita mu ihanga ribarone bibiri Iraka na Iran na biye kugira ngo amashita tugabigari mu kurashisa bagongera shingi bibiri the moment wayongera amashita nubuza kwa shingi gana buri muntu nanateka ko affected because oho kuza kubona the final consumer he know traveling kuza kucyakira yakosa amashita now ati nyonko menya Uganda ningobera mukaye nani mbasa kushashura umushorogwe ntakureba nimbo na returns in terms of service delivery njo cyumetse nguriyare noba nontira hanze Uganda tumungo kubanza gukora budget sente nyingi ntugenda tukwata ba leaders bita ba MPs bagenda bari ribijije bari bayiza kushoma budget the next week bakaza kushaba roni imagine within was it even a week it was like 3 days bargo budget the next sitting eri kushaba roni nahibuza riyare koza kushaba roni tobanza ka cost zero muneze irrigation ya northern yes it was northern and Karamoja tobanza ka cost zero ori koza haze kunsasa no kushanga ngo ntugenda tushaba roni umanya ko giteko mu implementation oshanga service ngaroni tukineze sente tuzibikire takumenya cyo kuzikoza oyebuza mukiyezaci kuza kushabaroni Elias na kushabaroni kuwaje impereza umwago gitwara kujya kuza kuzikoza hati natanga kushashura amagoba nicokore twine turirenza shato na zingahi tiyo service ngaroni by the way ndebere minister of finance najya ngo tukire 52% turengere level icyego mbageta limit turengere limit yo reka ko turengere limit yo kushabira hibanja turengere range turiyo mu red nawa kujirya horoni yasumumba koreka karime hati ka hasumwanyi tinka ryo because nkarenga konkati ito Uganda turengize turiyo 52% roni abwachi tutakutura within our means akonka roni ziyambira bareba nkevuga for example urembo rwambara nesente za roni bakoze imbuto nebitara nangwate mwebe kararo urembo ha exactly wakigamba barekere wakigamba je akamushasho bor kari kiri mukama tuna program en omusiyona tini ihangere tini banza that's true kureka arho nkoko kureba Kazambia ihanga Kazambia ryo rikaza mwene rikazo mu state ndijo ryibanza ringi haza kiriyari ribanza ringi diaremi managing no kushashura abo kube ebyentase ya Zambia bakaba bitarinke bya Uganda kuchori turatu ryo gurukara cyo best something konka Zambia karyibanza to the extent rimo no kurugara batakana kwate bicoka bya Zambia yemwe abajungu bari kubijaka so echagamba crossing red line America yo kurra ine $39 trillion zo kujibanza konko mu GDP ene musate $1 trillion jaki mayisangu
trillion eze kubanza Uganda zikireze ezeyinika nk'umushobora gwe kutasi ngeri nkwizera manya so nicyo cyuma isangu African countries nyingi Uganda no yakubira mu betarum hasekwana ho some regulations ninga sasekwana ho committee kwa approving ihanga to take loans at for example Zambia was not supposed to go that extent konka Uganda twine byentasi we have a tourism twine ATMS je ukura I will explain ATMS na nagarchi abukuba niyo best budget yitone ayikucentering so twinibanza turukubasa kurumanaging aje kurukoresa twagatwiyame byentasi tukarashashura that is okay. Now where the challenge is omwemerias challenge yitwine no kugira ngo nteguza sente tutine capacity yo kuzigarraho tima kwa wanchenga nteguza sente ogiyagamba tourism by the Uganda ntshubura kamba buzi ntshubura Joti Uganda twine business neji shubuzo mwani tshubura amatete n'ibitoke ati Elias rekatugamba mazima wareba budget yitu ukareba n'ibitushubura tourism na nomwani bishebwa mbingana n'esente na budget yitu imana y'umugambe no mangu sente nyingi nizwera munguzi n'amazima nimucikiriza cyo sente nyingi no mu budget ya emushomere egiye kinana nina no mangu nkakora enguzi nka 30% zirumuzo kuribwa ziryaho nazo mbaziteko nayo ninjana ko kakoromu nibakateka corruption onkawe president ni chat ahesera yajata mbene umurundo gwekene tsanja omwami Elias ebagamba bari kurunda karuru akaruka bekawe nimanisa ebagamba barunda karuru tibyo bagamba bazo omuntebe tibyo baza kasinga tibyo bagamba corruption ni nkiriza ngo nendwara y'amano muyangomo kandi president ki yari serious nanda kujurwanisa because wale bere signs zikoreka ngo ruyare ebyarmu no kurunda karuru because kwasa yes to kwasa kwemerera ukajya ngo urwanisa corruption ukakwata ba MPs ukabeza miliyoni igana ngo urwanisa corruption toko basa kujya ngo urwanisa corruption bakakujya ngo nankana ngo bakariye nguzi utabo nkabasasira utabakije abanyisasi so aziba tuyire zikaza kandi kuwa wa eziba bibire bakazigarura mu treasury no mongo wiba sentezo hino muntu wafire agorguto no mongo wiba sentezo hino mbazi uyagira irwa rukambura akafa yuwa musasira then kuwa heza uti rich sanja no more sleep no tubuzabuza President nebyatuye na gama ntibimanya nebyatuye na kura ntibimanya so turyo muihanga kugira ngo deka turyo muihanga ryitu tutambure because there is nothing new kwa no mango benoza irwaro kashanga ka panado ukashaba septrin bakakweza panado ngwe ndijo no matu ba doctor na handika uza pharmacy laboratory uza I mean nibyo turagumeme birayongereho just no kugira ngo abashomesa bayiza mu majyango bongira abashomesa kashara that's okay konka Elias it's very unfortunate nje ndobona umushomesa mbuzi kabagera for example kabonje mtwari 10 kadi jengo abenatunge mtwari 50 bamongera 10 yabankaga no mangu take home yeno shangeri inka 5 nena ninga 5 na mukaga but now you see turantshigamba bwaki parliament na government mutakutekaho salary review bwaki Elias osheko ni tukora umunankeje mu sector yemwe notunga miliyoni 10 nintunge mtwara 5 why Elias aturiye mu studio nka ninga tukora mu company nkeje noteka ngo wanoza kwakira miliyoni 10 nduza kwakira mtwara 5 ntishemerwa nemikoranishana Cheko tuje salary review commission ekatereze mishara yona y'abakozi ba government tikagira uburinganiza ni sasa no mangu no shanga nka pota wa hirwaro hariya mbatunge mtwaro mwenda 19 abirwaro no shanga pota wa parliament natunga miliyoni 5 really no rengo aroburinganiza no kireba hwaho so echakandi ndebere president 7 ngwabe nagamba yagira ngo bishi ngabo muruka ngwabo cyo batakuvuga ubugari bakaza gukora imirumo wabara mutijogire uwo muruka vuge gari
then MP bakoreze miliyoni bishatu zinga bishatu 15 uvuge motoka then yo president ogire convoy ya motoka 20 then permanent secretary agire convoy then minister agire convoy you see honorable Chris ebintu byine levels yes tinyangire president convoy tinyangire mwana mwenda kumanya umugasho gwa parish chief muza ground the problem itwine mukagenda mwita systems kare ukoshanga chairman barayeye niga stamp yeye valid munonga omukoti nkahiyona Elias Romango hatu wantabura atingiza no chairman kandi nkwenda yeshi ninzo polisi no mangu kare mishango ekewera aha chairman LC1 LC2 na parish buhwira no mangu amakaga kaga solvingwa ba parish chief no mangu ibintu byone bakabwiraho konka hatu mukagena mwita system mukatandika kubajoga imwe government mukita system hato muntu ababona mwabihamo buyinza nicokore provision najyango babahiriza ubugari baze gukora ki muje bayiza haruka abana banadize mbabeta abo mwaguruka cyane extension workers muri batunga imishara konka tubine cyo gukora mukabiho mu system tubine cyo gukora just bari yaho tubine byo koza bari yaho bari batunga imishara nyoni ntekateka ngo President 7 yana ndaktereza ihanga ariko system zikore aziriki katugire ngo umunyana wanje go Vincent obona we bomborora obona chairman dika ayemarire system nuzikora tizikora kai tizikora toshobora chiha okuzukora ni nturo mu Uganda ni mako bikora barakire de kamarire information yoboje biki Elias budget eyongiri niyo munya Uganda yo ko mu cyaro bajongiri noreba umuntura yawe umukubaho kwawe umutura kwawe noreba nkine cyo yongireho byabire byo ruyirwaro nore nigingana no kongeraho kwa budget byabire byo ruguto nore ngiyongireho nka budget byabire byo amashomero iwo mwisho no shomeseza nkahe no shashora shinje zinga ishobero ya government yo kushomeseza mu noreba ngo nukirishe ko bari kuingana na budget reka kureba figa ya trillion za kinana na zingahi iyo ko munya Uganda iwiwe nore hine budget yeje kuyambaho aha kurya kwa nore waje ngushikara bajongize bongize shukari bongeza cooking oil bongeza sabuni bongera marwaga munyono anje gakundaga gebeyi za spirits because ogwe nagabasa binaza kuzari abamuhezo mushara gweye ogwe nagabasa konga kasamba budongo wanjoriya umuntu wacharo agareka gembire natika gembire by the way bare bonare bokure ndosha program nanyira ko ka supplement kashara baho ka heden to achire bonare bogirwa abaho yagamba akantu kemubazi kuko mushaho akwandikira akacita tirugo zo pharmacy. It's a very concerning point. Yeah, true. Abo kuba ntuyebuza wa kwandika akacita ko kakumuri zo pharmacy wa pharmacy mbaze jo wena agiya hi government ahita kugiye. It's a very big concern. Abo kuba one day huna aterireho orokor medical stores kambuza ntibishiro faro kana bajango tubine mubazi tumuri kubasindikira mubazi tubara kugishaba ntabo hoki akangaruka matito bakutushaba nibyo tukubahereza. That's true. So baba tasabira bunde bwashanga bitarumu birtu barabishabiri kandi hati nyoni ndero muranga ni kugambira abantu barufaro medical stores bana baroketinga budget yabo kuriya barukushabe mubazi bateke mu rumbazi abarebe ngo umunya Uganda wona kwijarwira umushwija umubazi guriya uzarwira rokoro umubazi guriya kituyambe ibara ryo mbazi rijo no reka kagiye kina mushobora nyo ntwira umuherezi hati health center zo kuzikora sore karenje sore health center zo kuzikora in charge health center tubakagiyo health center 3 in charge na kora request ajohereza amu NMS konka embazi hineshe kwa ya health center 3 hineshe kwa mu rifaro tukugira ngo mbazo ogwa rifaro gushekwa kujya health center 3 ninga ha no buri level eyine mbazi ya yo kurgira endwara level yirwaro kurya na ndwara tokasha ngo mbazi gwa cancer
aha health center 3 no way ninga health center 4 no ubwo nguteka kuzaha regional so burnanka in a level you see waguteka yo cyo cyose ngo watwara na doctor komeza omwami Elias ebyamagara bitu ya Uganda nyazire hineka information kunyazire ngo bahereze bombi ohena submission nabo kuba time y'abashamba mama bakuchepeza echo kubaza cyabyona system ya health kurugirira ministry y'ebyamagara hino kuba gisetinje omuntu ashemire kubandiza first of all yamara kushasha ashemire kubandiza VHT kunda ashashe ninzakahe bundi VHT yakigamba ninga health center 2 health center 3 like that konko aha rifaro noho wakutayo abantu binjoro shanga yino mushwija ayirukanga arugibanda ibanda kuri yahashonda yesa ureta burambera ayirukanga ngo arwiro mushwija azankahe arifaro hate mibazo mu rifaro njimesa uneza kwamo kandi umubazi bacizo wanyu ishongoro health center 4 bagushangayo government amazimagari ngo emibazi ejine kandi negitoma rwariro kuyeho eco ni kimwumvizwe bitwine by the way umuntu wenka kwerifaringa omwirwariro mukashanga hariyo nabanda baruga hino warugantungamo na warwiro mushwija yasigayo itojo yasiganaganda amarwariro okwe agari ku treating omushwija yija hano ya harifaro so emibazi ryaha yatunga pressure washangu ni mice kandi obwe government etireme bazeri kumara eshonga ya kabiri eyo marwariro gito mu health system yitu abakozi bari korumbya magara bine tukikiriza naka privatization bine amaklinika gabo bine amarwariro umubazo gwa government ni gwago mu store muriya konkogo wenyine oshemere kuba nagukwereza na wayinirwarire rye kandi umubazi ni gwego mwagwine hati we yafunira munkaye akugira ta atombazo gumpaha roko zo mwirwariro nangwa kwenda kukikoraje oyinobwa ari kugambira ati haza kora hike ataraka clinic nikashangwa mu cweka kitiya noza kuba ariyo wagura ki umubazo gwe guriyo mbwe ntuti gukabura ubwo no mushaho wa government wakorecho so nyowe eco kugira ngo government ya Uganda ngwe mibazi manyo marwariro rebe tarimo amazima gari gwe mibazeri no byo byo mebe biri kucebera za scan manyabyizire biteye barabohereza ngwiroko zo mutawo ni manyabyizire biteye ebyo mabiriyo kwiyaho aro abagambira akagambo patriotism okombe ko mutima gwihango mu bantu eco mane cha government kiri hwaho konka kugira ngo iwe oyine cyawo mukaki omuklinike yawe omwirwarire ryawe otande ningo bundi todiyene konka oka oyine munywani wawe inirwariro riri private kuri iyo mujiroti haza doctor ujwe doctor wa government hatori wa private akusena muja togumuka nsindikira barwire noshana bakora deal kurejera haka commission it is a deal so government ahompaho eshemere kwerondera uburyo eyerwane onyete nyine bushobozi eyerondera uburyo erebe ko yarwanisa ebizibe byo actually byinji privatization ikintu cha privatization then no kusensitizing abantu kubamanyisa ngo haza kora rware nkorora zakarwariro kahihiniwe zahari rwenkobwa health center 3 zahari shongororo health center 4 kare zahibanda hospital umwanya gwo kuzambarara so abantu bitu kushomesibwa kumanya ngo actually endwara kwera remera health center 4 barakwandikira ngo hati yaza aha hospital aba hospital kubararemwe ango mushahuri kubasendwareje aryo mu rifaro n'aba rifaro bakutana national rifaro system agendezo aba national rifaro bakutwara indi like that nigwe biratambura so akarwariro shanga ka rero abantu batandika ngo emibazi government bagejerizaho kugitayo kwiyaho entwaza yito mu byamagara niye tari clear niye tashoboro kireka n'abantu tibari kumanya ekibashimira ko bari kora na okwendugireyo omushoro ni murungi omunsomu omushoro no buotora nkahe nashanga hariho nense tari kushoro mushoro ejo ensomanye ngo itize bogus country nguti bakashora tari honsi etari kushora ona shi no mu bibro mushoro gukaguru kandi Yesu akagira ati mugwe ebyakishari mu bijireke mubihe mubimuhe taraza ati mubireke omushoro ni murungi agwenci guri murungi nigwe murejo nisakora ebintu bimuretaga kwejunise birababisa aho mu bibereho yanyu ya burijo common lifestyle erakogwa omushoro kwiyaho ni mushoroki omushoro ogu ni gubasika omusi abashomere bya taxation haro principles zirategeka omushoro umushoro gushemira kwa guri affordable abantu bashinkwa baragubasa umushoro gushemira kwa guri uniform umushoro gushemira kuba mbwenu haro principles zishemira kwa zirakuratirira ebyenjereka yo mushoro nebindi nkebyo Uganda
ninungi omukutebekanisa systems zayo z'enshoro za y'emishoro kwiyo no kugira ngo tuyinemo abo data demagogues bari abakalimagezi abari ejunisa abamwe bino bushoborozi badojinga emishoro batunyaga hatoshanga omunaku niwo kwise nashora hatoriyo yinemu tari kushora ahashonga nazo zitari kiriya now itwe nka Uganda omushoro gwitu gutukolire ki omunya Uganda nayenda ki nanka yakigambireho na omunya Uganda nayenda kubaje kuko twatwagambire nyetaga kuzo mu irwariro nashozire inshange umushoro gwanje guguzira umubazi gushashira umushaho nawe abashemerigwe ampiseho buhereza shemerigwe ntaheje katkamba bahakasente kandi harimo binja harimo ishaza akasete shibaza kukabahade ijo hampa harimo abakwise bari ababire bari kutisa nati yabashaye n'ekitisa cyabo ngo medical interns ngo tutabahe sete azojiko ko bari kutuyamba mu marwariro gitu itwe ka Uganda twine bashaho bari kumara mu marwariro gitu twine nabari ahanko ko wakigamba nabariho bari busy tukikiriza privatization ibintu turwariro twabo they are busy so twahirigwe twabwine a medical internship ni manyo ko ari kutwazibwa hariho aho umweje ari kuza ko internship oguheguka bogwa eyes on hands off kureba kushomesa misho batiya kataso umutwe konkato mu system zituze byamagara medical intern kwa ikomirwariro hariya tukacurireho baragira ngo wazarisanaka ngo no mweje ukose ubona baraye azabeje abo bayambira abakazi bitu kuzara abeje abo bajajabira abanyayuganda bitu bamuje akujaja abakanaka prescription yo mubazo tahorije okizire kurunje munonga hato ndijo wagenye makuriya ngo medical intern mutamushashura really tiya akorashi ondijo ngo hashiko no mweji manyabizire bite ye no mweji konkashiko yahendera koziro muri mu gutari mu cyo kwega manyaho yayikira kwata amagara ganje ngo ari kunjaja bakashemeza akatereza buri kimwe rero nkataha shemerigwe kiramesa ngo yakoro muri yarugo mu cyo kubo mweje hati yaba nko mukozi witu so akakasete kakabire kariho first of all bineheshonga yawe kuja ngo nikace aha so kashemirwa kari konjezibwa kandi kakabahego mubwire nebindi kebyo mpo omunya Uganda nayetaga kureba ngo kuyarugo munjiye yagire kiyaza kutwara mu katare yabona aho yaraba kandi nakatare yakashangaho umuhande nguto ziri ziteye twine nyine kintu kiri kuturana kinshasha mu Uganda umumpa twine abantu abari kwika president wihanga bamwe ni presidential advisors abandi ni bamurondera karuru ni coordinators ahade bantebekire abandi ni banaka ba minister ona muherera abandi nuko namureba TV nuko namureba TV nazo mutambero ati ekizibe kinjira ni kimwe cyonko mu Uganda ko bari kumuhika bahugira ku president nangwashi president we bare kwebembera jihanga banyabigezire omunso omote no man is an island taro inamagezi gari kwemalirira hatu bari kumubona ojike binamagezi minji twakubariwe hatejesha bakusya president no banzaga reka nkwereke cyo kubanza cyo bize paite zo muno gambo mwene yo no shaka kutazi nimbaza namyo bari kumuna turi kuza tukizire kureba bebembezi bitu ni bakora icyo bari kweta benchmarking rero naco tushoholeza mesete baruga bazomahanga gaheru ate noreba utakajire hari nyenda kubanza nakoreka scenario president nakira kutuvugana n'abanyamakuru rero mwemereze mukono mubuza konka kandi omwe norebe babuzo jira muguma mutegereze rawe transport yabo mbuza transport kuba ari kwikahare of course na yabashomera amanyiki n'ibindi kebyo mpoho konka tukizirana na ikaca benchmarking turazomahanga kureba abamwe barabishohoreza mesete abandi abajire yo atayagire diragire biyagegayo yije hano ya nkanye yine bindi kumanyo muhanga rya Singapore inabundebere bakuza Rwanda abakiruhura araba ari kuzaza Rwanda kansaraza bagire atoyubuza kansara Rwanda nakwenda yuki kiriho kuyo kuba ari kwijatine kibari kora niyo problem yinyene hati Singapore echatumire batunguka by the way turi kutunga independence Singapore tukaturingana tujya rurengo rumwe economically tukaturya status yemo na Singapore kiruka yatunga speed ye chikacha igurumbiye tunguka na hati yabarijero nke bizibe by'amashanyarazi bo kuri yati bagine hati Singapore echi yakozire ekintu cyo kukwata kwa toku na kuriya nikibasa kutumutattunguka Singapore echi bakozire bakakora ikigambo kibaleta zoning kureba ihanga mukarichame bicweka
hati twine budget inka Uganda twine budget ya trillion 94 tukwataho 30% tugikozese bindi byona ebyihanga ryona then 70% tujejunisa kutamani omukicweka kimwe in one zone omukicweka kimwe tugira ngo is out of this 84 trillion 70% katujejunise to develop Western Uganda in 1 year. Amashomero buri shomero ryone ribaragambire ngo rishenyukire ninge cweka kirendi ishomero turyombekayo buri rugutu rweno rubaragambire ho ngo rukasisikara abo kwa twine 70% ya budget y'icwekecho buri hati ne mizi hone within a year to making sure ngo buri kintu cyone cy'abanyayuganda baretaga twakitereza within that region of course nanako lise kigambo zone within that zone tuchezo mwaka gumwe tuzo mu indisho zone ko kutoza mu Central Uganda tugira ngo imwe engute zimurendaniziye nitwendo ruguto rwo kurugaha mpa kuzo mu cweka kananka yeguye ni mwenda katale tukombeka ni mwenda ishomero ye ni mwenda irwariro ye mbwereshe cyasigara nenshi ngutikiriho tuyiruka tuza Northern Uganda mu myaka 5 no shanga Uganda tungukire that is how Singapore approached its development up to today. Now ndagira nagambe shonga nkibiri sofa hari hendijo eyo eturindagize kandi yatutera hasi byo kugira budget byo mbwenu it is okay with the budget konka tuyijire twagira mu ekizibu cyendwara yibareta corruption. President very good agizire ngo ngwe kine kisanja no more sleep. But there is somebody who is going to stay awake while stealing. So that eze byamagara zija abatajyami azija kure azitware hije za veterans namwe veterans ba Uganda baranshasha tuwazirebe o state of national address president akagamba ari billion iziti bibirasha tunezindi ningana zikarugo mu shahu no bazihire azine ninjira nibamumanye ato kumukwataho nico kizibu zikarugamo hino bazihire tiziratwigwe muyaga nibamumanya okumukwataho nico kizibu cya Uganda. So Uganda shanga ngo obushumankuzi nibwe buturetire ebizibu budget no butoyongere mishoro tukagira bateya by the way kankugambire no butoba twine esete ziri kwingana kikonka tukaguma twine rate erinko kweri omushonga zikwatire no bwibi obushumo burya hampa nabwo ndenda kusima mu noma oburi mwaka hino buturakira kutungaho report era rankinga ebitongore bya Uganda according to their state of corruption. According to their state of corruption. Obumwe bereka ngo police niyo yo kubanza umunguzi obumwe bakurasaho like that. Ekitongole kibaleta UPDF especially our engineering brigade ahampa nsima abasirikare bitu bona because auto abahire mirimo ngureba omurimo gwa engineering ngugo bano go kombe ko rutindo bano go kombe ke ishomero na za seed school zitu ayi dokoze katete no oro bagiye kombe katete UPDF itoze yirokoze gwa katete byabireho no bimanye miliyoni nanazi kaze no bimanye byabireho abakama banyu bambara rasita hampa nawo no katete we abakama banyu bambara abakaba kayikiriza abasirikare ba UPDF ko umurimo gwabo kashate abakama banyu nibo babatambiri kono they would do a very good job. I know them. Umurimo gwabe guri yo gukorwa rutindo rwa katete gukorwa ba UPDF bakaba allocatingireho esente million 500 million UPDF yazawe yajanti esente zi itweka tukoseho million 500 million 200 zikoze zuru twarazitwire bakamba kwandika ari akacumba janti okay million 500 zo n'urutindo ubwo bakayeza bareba bajanta apana nani nyenda a miliyoni bishatezo yirokoze rebo rutindo rwa katete state hati yururumu ati nyenda korabo yirokoze rebuza ukatwara ho mukasheshe everybody byumukira the moment wakwata project yona ya Uganda okajikwasa engineering brigade yitu ya Uganda ya UPDF mubaretire azo kabare ko tabakwateho nakugira ngo echateganisize rutindo rwanyu rwambarara hano nabebembeze banyu bambarara kari barekire engineering brigade ya UPDF mwiroko mukore bakaba ari kwenda kore kintu ekitakarebwaga hanuye urutindo ruhamire ebyombe ko bibaratire henga ruzabo batire hebyoma babicu
And that was not supposed to be chikashi tashimere kwa kira kogwa kisyo mayi Exactly. hakatariho kuzaha ibyoma konka nakugambira ngo Orutinda wa kimoto kujemana zirimutinga kurabo. so aho bakozire mirimo ubona aho bakozire mirimo bani marwariro hari amashomero gubombe kiri muri laboratories ndahamanye including my former A level school hari ya St Paul's yabucenda bakazo bayombeka and konko kiza kurebe byombeko ebiza district zipatanisize company ezibo bonkanka bebembezi bakuriyetinjireho hati no shanga ndi chairman LC5 we district kananka ahansi yizina ryanje ningo mu family yanje harimo umwana yine company hati yenywe nkora influence company je bari yo district yahendere hiro murimo rero hata kasete twatubalire miliyoni rukaga zo kombeke kizimbe ni obane cishomero banye nirwariro miliyoni rukaga nyowe ninye chairman LC5 mutabani wanje niwe director weri ya company akasete turabira hasi tukariro mu family tukariromuka of course using counselors nabende ba counselor no barendo singa namwe no baka ma Uganda mwe numwinebizibu konkane nabo barabakirimo buri kawo nyenka ndacira kubagambira ko rishanga district etatungukiraho nabusha umanye ngo kansara wawe umanye ngo kawo wawe na chairman LC5 barukiro rukwera umwe abo kuba bari kuza ahadiru yo kurya akasete akabiri akokubire kari kore nguto kakakora amarwariro ganyu kakaboneza buri kimwe cyona kansara nabaza yazo mu ruciko timuraga baraja ngo kubara passing minute ngukubara passing minute kansara banza yaza kuriya batisa haje shonga yo kurya sente bapasinga minute bereze mikono ngo bari kwagire kine bangu nitwe bereza bataye mikono bakeza kutaye mikono kiromesa ngukaho cyamwangwira kwigurire sente zikashohora ayita chairman ijo yaciro mugabo gwawe nabakansara bumwabire mwine buri yo mwahinguze jiminate yitwaza kuriraho nabo banye televiziyo buryo mwatwarezeye abambara district no shangu inabarire ho kace batandikire kuzirwanira batandikire kuzirwanira kawo bamutiro bamujiro marakanusha hina batari gusire we bari bonari byagutubanze tuze ko kaco mukahumuro konka twarwo mukahumuro tugumiza muna n'ikiganiro citu tusima umurebe witwa TV Vesto murunja aho kuturebera hona turi mu program ya Kadara kandi turi mu trijuma na no kutera touch aha bintu ebye gushasha mu Uganda ebe government eshemerire kubanza yateka kwesera ukukira munonga mu mwaka gw'ibyesentogo oguru muno butandaka turi aha TV West on program Akadara utakarga Sunday. Eshayime y'omwabazyo nitukuleetera Visionary Singers Band. Nebyeshongwe ebikugaliza mu mbabazi. Hamu okuhimbisa okuramya nangwa n'okushemererwa. Orwokubanza chronic diseases nk'abantu abine diabetes abantu abine HIV for long time abantu abine cancer diseases abarya ari nanka chemotherapy ababo emberi yaboneje ho man go kurwanisa ki go kurwanisa ubukoko oshanga bafuna baza risk yo kufuna chronic ninga UTI ekindi nabantu abaraji tunjiro they have a risk so long as orarwiriho UTI you have a risk of getting another what UTI neho mu nganje manyisa ngwa iwajihire it can that very source can again what nebasagarke kwate abo kujangwe ejo source dene kindi ni age abantu abakuru especially abakazi abariyo menopause
twareba ngo menopause kuba ko menopause barera kuzomice wakurera kuzomice level za estrogen hormone ninga shintegeka umubiri we kwita estrogen echendera kandi ke kuchendera what happens nanka pH ninga shikuria acidity hinduka. Orwa kabiri ntuza kuba turi aha Dream Farm Chakabunga Group kandeji neshangwa omuri Kiruhura natwija kwa ntwega aha kurisa hamwe no kuhinga ebinyasi bwente no bihingota kandi waheza kubihereza amatungo gawe no iha mucuru kwingana ki wagerageranza nogwe otara kuhinga binyasi bwente ubunyatsi no n'ikintu cyamani hatori nyankokorwa kahamtware na buri kilo men bwo ko kubobwine kano sharo buri meza 3 nabasha kwihamangati ya miliyoni 1 na miliyoni 3 ubu no bunyatsi bwo nyankokore kandi hamwe abotereho no bunyatsi bwomire yo kandi kuturi kweyongerayo ntureba hakintu cyo kongera hamtindo ko kuba yongera na hamtindo ushanga abantu nibeja kwenda ibintu byawe habo kandi bija kumarebiro kandi nibirungi nibabugura nabakuba baharen beja mwene cyo yine kukora utakaferwa program eji shahina zechero ombiri kwije juba Neka yanje byarufuma ubwo mwana ndemeri dore ko umutwara konkori noza kushenya makaga abantu Ngor hostan oshabire kanga omushinja tarampenzo rarubaje aha nubwo muhane referendum murete abishemwe mutarwana mazara wanje murungi no we no please uzuna namushawe bakoresha bakuzuna tatazara umukundo nawe turi aha TV West nehinda program nakadara ntukuramusya aho turebera hona abanyibanda bandaho mutawuni ntubakuraho mwebare okutufollowinga elizoba tuhatayisa umunyibanda north honorable Gilbert Karenze azana n'umunyamakuru konka interest mpango eri omu politics na nokushobora abanya-Uganda ibintu kubishemereye kubana bitwazobwa twena ubundi abanyamakuru tuhendera twatirwemo ugiro ngaha hariya kangu muze munanye mbe ninye nagenda kutereza kandi turebere by the way abanyamakuru abinji abajiro mbwebembeze mazima bebembireje honorable Semuju ayebembireje honorable Joel Senyonyi ayebembireje meya witu wambara Robert Kachebezi ayebembireje honorable Dan Chumosho ayebembireje chairman wantunga Musa Muchunguzi ayebembireje kandi tukutubwire kuburwa bwashire turayibemberaje ndebere police barukubire batemitwe police kana mana bwe still ateje nembe mwe twantu checking ebye mwe tukora nebe abebembeze bashemire ko bamba banduza gukora ndebere yabatumite kandi kokebyo bateriro kushenyo ko bashe abametoma naja tokurwakara akshara abana ababinji tukorana baho muri imbara konka tushasha nababinji baka bachizire kandi ibye byinji biryo mbeberajiro mbeno mwe tukira kubyirukangaho konkante ngo kutera umunyamakuru tinkukikiruza kimwe namazima echo ni 20 junior recho enari mwenye netera abanyamakuru enari mutekutera abantu however no kujango hati kurujera government cyati iwakora umushango obaryo wa police oburyo wa UPDF oburyo umuntu wa burijo gukora nkiwe na nitwa signinga kujango kunda akora ikintu kibi
tindakikora nka vision group ninza kwa nakikora nkoha Okay. nkanyowe urubanja ninye barutawundeke kujunisa ekitongore so niyo kwetwazaje omubanda so toshemeye kandi oje musa government wakora umushango kurisi toraze kujumisa ANT Rosa That's true. Icyo ni inyikirizo. bakwata bene wakora kiwe Honorable Vincent tukuzo mu kahumuro Honorable Gilbert byinji yabishoborireho actually inshongezi atakamarire yuko nka still nabwo akineda cika zo kongera yo kuzimarira konka atananyenda ngutugumizemo nko kubamba shobora tongere kwinegeza toke nojangwe bintebi nkuko kureba president kwagambere okwatwire na gamba financial year yakutandika buri mwebembezi hata haguza hamfa habujeni yabo kuba bamwe bakawine bihango byo gukora nojangwe hata mbwenu nitsanja no mo sleep nibiza kutebwa mu gukora Muteza program y'abara munonga aromani kumakagira there is no dream that can shape your future tine chiroto echuro buryo karoti yo rinko kubyami ukateka teka mu cyakwindora ifu ya mukashishi ntateka kubaroho enkora hateka kubaroho emitwarize na una no kwacuriya kitingaho ece chiroto kuza gukora shape yawe ninga shaping future yawe mu Uganda okutubento roketing budget yitu ebene centeringa aha akutubento eta ATMS A stands for agro industrialization. Agro industrialization noneho twine amakorero agabyo buhingiro n'ibindi nk'ibyo kora vari additions. Twazarti twine tourism kandi oshomanyi hangeri intase yitu mpango actually nirwo mu tourism sector. Ibyo barambuze amahoteli gitu abantu bakuruga hero kuturetere sente kurambara Uganda part of Africa so esente nyingi zikuteko mu bantu nango mu budget n'ibindi zikutuyamba percent mpango nirwo mu tourism sector then twazar emu ni mineral based development akwano reba obwiro bwingi tubene twatanka gordi tujitwara tujiguza nko kutwajiho mu itaka konkizo president akakora demonstration ya tureka gordo ko kwasa kuba improved tukajitwara gisirgo ho ibirungo ebindi etweta vari addition ekaturete sente zikusinga kutwara igigordo tuyo mu itaka hazaho naho government yateka hensera mpango ebyo butimbwa ninga se resources ezitwiho mu itaka kuzaheru zine value aho no twasendaringa hatwazar esi no science and technology ntureba buri kimwe cyone cyokorwa in the globe umunsi yona is based on technology. When in technology you have the global village of the whole world in your hands. So twareba government netenga konjera technology kujonjera mesente nango tukajonjera mensera yokurangune basa kutungura economic activities nango konjera nemirimo na mbana na no mbyo kushomana no byo kwetegereza. So ejo ATMS actually government ikagereza around 95% of the resources ekagiteka mesera mpango kugira ngo niyo economic base yihanga ryitu bitoko twatukoze projecting tweta area growth strategy yitu area 2040 abakantu na twetwine $500 billion zitari mibanza batari kutubanza nitusitino tukubanza zikurunning economy yitu ebitu tweta growth strategy cross development strategy area yitu ya 2040 vision. So government yana rotating ebintebi obwiro bwingi tutukurebera umwaka ogugonka nutureba feature ya Uganda iri neza tutukurebera 2026 na mushanzu yonka bwa nyuma yecho Uganda neza kubana yetenga kubaho abanyagana bakubana betenga ebintu so projection kugira ngo ihangare biri 2040 vision $500 billion base ino kutandikesha heje buri muntu akateko mukona hihangariye kuryombeka ketu agamba ngo twazo of course nkechi honorable visit Karero Karenge our best Uganda intase yitu turya hari agriculture mechanization sector kuturete recent basically instation herku ebyo buhinji twakubitungura tuta nico kurebera baremba leta irrigation no bareta ngo abantu batine mizi
abatakutunga because nora Africa kizibu citu tutura ha natural climate bituwe na mwenjurerwe supporting itaka rukuze byingo konka aha globe hanze ensizi ryo zitunguka hatecho twakuchireba bariya kugera inzura keretarho igisha wonde ki refresh no kiye we need to get irrigation so cyo kora ka sente irrigation na okwaroketing ebintu nkebyo kugira ngo tutungure byo buhinji ikibandi kimanyisa ki keba leta sente irrigation bakazidakara moja bakaziteka munoza na Uganda stile bente bakuyemba bireta Kampala niwe nkwambara noza kuzogura ebintu Kampala ningo shanga ba transporting babiteka global market East Africa so nijacho kimanyisa ngo Uganda ito tutunge sente tukuzirebera kuzitungira mbarara yonka ubundi kabare yonka nihanga riyo no kwatana sisanga so nijacho kimanyisa ngo abantu abarabene baza ombyo buhinji babe bashongwira ubamanyongo Uganda tusemeye kwingaki kandi tusemeye kuba tuteka cya revu yakatari kandi variation yacu yaza kuyaza kubeta ihanga ryaza kutunga ruta esente suru variation ahari revu ya market ya East Africa ati kituyambe ambienta sakwe yongera so mwene cywana ugira ngo byafutegwa bitumu nkora ati nico naza twine abebembezi twini hanga ruma bebembezi baryo ekirungi Uganda gitwine ntasiye kikacha higuru oguyanaga abantu oguyanagira taritwe tutiriho budget twaza kuyibanza oguru yana kiga kamboro wingire okuboro winga tukahoyo kana no kora tukambaza mukamare biro mu budget abantu kibaro kwenda hati obuboro winga obato boro winga bombe ndo buhereza kana abanyagana hati kibafiri munonga no kurangura umunya Uganda yagira insira yo gukora namwe n'intangaje mutagaza program y'intashimira na jomba jetum no kugira ngo barabana bihira street tubahire location zo koramo abo kuba umushoro guhado gutushoroza katugire ngo bakwasirengano izitengano bajongera sinje bibiri ihad amazuta bagongera sinje bibiri duti amazuta wagata higuru the trend of economic activity neteka kuzahiguru buri kimwe nkisera ahubwo amazuta ni transport konka nisima government rene leta project yegari yo muika ubundi ebye binte byakubene bigenda hamutoka fufuyo n'ebindi hatwagire gari yo muika standard railway gauge tukashanga ngo ibintu bitu ni barabagari yo muika low cost bijaje mesa ngo ibintu mukatari you can buy it at low cost tukuza kwandi bisira mwene jataho itonyegana kitwetenga niki reka twatanisa na government kurishwa kweta mechanization of agriculture yaturetere byo mugafu for example a district ezite zo kureba nkambara arihe za tractors aribyo mebusharingu umanyonga bagiga mbazo bapanyisa bizakwinga amafamu gabo tubine mashi I would wish government kagira ngo hati nka region engage nkankore turi abahinji hati ke turetere byoma byo kongera kuti kwinjisa turece kwinjisa fuka aturasha kushangara yaso in farm yawe wine acres nka 10 nitinga kwinga umwana how long will it take iwiwe kuza kwinjisa fuka kumara acres 10 kwa government yero ketingire sector nkeje mechanization bajya ngo hati nkore muri abahinji b'umwana n'ebitoke katubaherezeki kuri yo ruguru muri abahinji b'ebijuma katuba irrigation nk'ecyo mu ugero batiyana gamba kora zoning kikatu ya mbere kutungura agriculture na munonga suru zoning so echo government ikinta kirizina nayo no kubura barabana bihiranguto kuba centering kagera yabata because nabona ba contributing na national economy kubiha mu mushoro n'ebindi nangune kindi kibayamba kutungura makagabo nabo kubaho so mu budget omukaroja barama ka sente bakawombekera emyanya ninga bakabakora gazetted areas in nearby cities nearby towns zeze barumu at least bakagumiza mu business zabo it would help so omunkora no hashaye kwana ateko munkora budget iki namba yo kubanza ihangere twine bitongore bitarukushana nora twine tourism sector twine hari yamanya security twine hari ya office yeti oburango twine kitongore kiriya mwe different koko kora ministers bari located hasa buri ministry eine group kugenda kimwe mpaka hansi twine ibakwe technocrat team mpaka ha ground aba bantu rwose gwana bateka budget ejo munkora rero mugashogwa bebembeze to supervise aho kwata budget ke ka district nyonka chama no C5 nyonka nkakawo no fute ko munkora RDC RC5 na team arhona ba diso nabanda bona bukorebuze bya government imwimwe abato munkora hata mission nito tsingantu gata ebintu bya government bya kabantu hata jonje banje manyisachi iyo muntu wabutosha oino kreminga niyo kugira ngo mwembezo ogire cya kuretera noro mutagaza program kambara
nkambara district y'inkurugam for example hari areas yo kushanga zitine masanyarazi hari areas yo kushanga zitine mizi omu budget oba mbaroketinga as a developed countries mbakoreshwa keta kilowatt per person, kilowatt per capita per person. Mamba kugira ngo iwiwe no mu Uganda for example tuyina abantu miliyoni 86 katujya ngo umuntu nenda amashanyarazi tubikwa tuyine kilowatt zinga ihari z'amashanyarazi per person. Haza cyo kuba kwa bar budgetingire batyo urokushanga hato umuntu wanje wambara tubaza kwa roketinga just villages baroketinga best are individuals abo kwetenga ikintecho abo kubona za kureba for example families zipasa after amashanyarazi zuruho konkate gabashiri karojamba bara pa person oba pa family kugira ngo bene kilowatt pa family chikabe nshuti yamba buri munya Uganda wona kugira amashanyarazi dena bagaraka bagera hona garaga industries aga manufacturing so atunyo umuntu wanje wambara yani ndamizi yani n'amashanyarazi ntwarabirete technocrats harimo engineers abakozi ba government abakushashira imishara ba chief bamagomborora ababwana gamba ba parish chiefs bo kureba ngo bika ahagomborora bikana rahasero so that team yonereho buri ministry n'abantu abo so atumugasho gwitu itwenka government no kubahe ibintu umugasho gwitu gwa government hati no kwata bukwibe sente za government umugasho gwa government hategesha no kurangwa ibintu babahereza byakora arata bukorizi yazo umucomi nico president abenagamba to this time eshonga washobora je konka hati nko kuwagamba ryabo abashimikamba si uhereza ubumbantu aba sub county chief manyaba konka twija tugera ho umuguhamahangu bwo kunyurira na ba cancer ushanga najara yuwe nonda kunjuma sabantu niyo tine cinkozira I mean ushanga hataza ho gap aba technical na politicians actually urutaru rw'ingendo hendera ebintu byinji bya fero muri agente okay kare nanye kambure kucandika ushanga sente ati ncicukura district senyinji zigara sente President Jacques Chikeri yaringaji ajatu wano tungo mushara kwa government orukutunga allowance ya government otarukutwara ohereza mbantu actually you should be sacked akagaraka ya pointing ari opposition members yishaba sijaba ato yari MPR wamparo because nabatakuteba gora na NRM twakuteba mu kitori cyumwe ato cyakora ebintu bikarwampara naza ku na indango bukorwe kuko yareba because nendango muri government ni kora teyine cyero kukora kugira ngo ikibintu cye guiding favor yo kwiza kwebembera that's what happening in Kampala in some areas mushaka project za mukwasire mbazo mwagito mwirwaro rero opposition yajya ngutermu project za government mukwasire nguto mwazikora za Kampala yagira opposition abatara kubasa kugera muteka program za government mu ngora ni umuntu muza kuba hano umuryejo shongo mwa Merias hacezere kubaho akantu akaku president Museveni arakora eceka kukirija cyazamo amani mingi ga opposition rero abantu banga government of course abebembeza abo bajora kandi bari bo baranje sabantu government sindika yo bambega kuza kureba bishi ekikurisa ari kugamba ngo tikikozigwe n'amazima bacika bahereza government report ngo yingu n'amazima abantu amiziti bagine tibine nguto ubona government ya leta yo ubuhereza nchizire kukireba kinji nambwe nuko kwizere munanka nora aba bantu abana ba Kampala babire batwire bine yesere ngo ni ghetto group torarebere sete nyinji ziri kweshko mu bana bompaho enyuma ho cyaguranya takatandikire kwesimbe sete zo kazazitakazaga zikaletwa so oshanga ngo at some point abashaba opposition nabo inaho bintu ho mugasha bwo kuba they help government to kugira ngo ubundi hinaho babatarebire abo opposition bataye nanka bagire cyo baterayo government hareba imwe tumugira misho manya no bo haryo muka yawe mbazo kubura mu irwaro kitago opposition abagira haryo muka yawe ningo uri kusiga paint mu nju yawe hina kacweka ko rasa kwebuka sigo tasigireho kandi kigenderwa cyo kwa kuryo kusiga enju yona so government opposition hina heraji yamba honorable gumiza mohesa babo kandi ndeba turumuntu tukaceka mu kahumuro tukahereze
abashira bayiremo bari bekunda wowe onashiwe onarebo kuri sabo ko kuri so inenda chikibiri na inenda ine hibiri tuzomuka humura. Okay. Echo kubanza onchiriza Elias umudachikibiri zanyishasho na family mu y'umwami rw'umushana abo kuferwa mu kazi weye ngo ni ba witumera maya aferwa mu kazi weye afera rwifaro ni shasha na family ejo echa kandi akongara ka budget umwami Elias tuza ebintebe yes kasi ni koka bagashoma budget tini hangar mu 75% yeminyeto abashomere n'abatashomere haza obo batashomere no bashomere tibine mirimo nangwa n'abembeye yabayine bwa kiosk ibine kujya ngo ko mukajya ngo tuze gukora mwabushenya ngo mutereze town mutkorire budget tine himpurire karenge yarete kigambo zoning tine himpurire nangwa n'umugira ngo mu myaka umwakogu ntenda kuzoninga tukakwata industry kananka tukagitekayo kugira ngo yambe ejemenyetere gira university ejemenyetere gira mutashare institutions ejemenyeto ejemenyeto mwena abantu binamana gukora tiremo munzira ngo budget mwabateraho teka yo daterho ogunimo nazagamba PDM akwata ncumu kugena mu ebembize PDM barekire it is okay konka are 75% yemenyeto PDM no gamba neingana ki reka tugume tugambe bintibi aize nanka munyano wanje tugusa nyenda shora heru oreba abana barya street hati nango kandi umwana kakweye yagenda yarga university ninga yarga yagenda yaguza kabanja kishi yamuhire ninga ka porotke agura pichi kugira ngo abiso family yeye arebera family pichi nayo mu gitere mutwara 5 y'umushoro imitwara 5 imutira pichi benegura miliyoni nobana mukaga hata mu gitera 5 izi kutwara wagafe ogo no munyeto ishaka mashashura fees ninga keyiya yashomoka yashoma university yashoma byo nebyashomere yarga itayine murumu hati njye ngo obwenge buhira university obufiri nditse kumanisa obwenge buhira umutashare wene by'amashanyarazi abaniki obufiri hati ariyo iguzire kapiki nako mwakateka umushoro ageze yapanga kabara ninga kayese kugira ngo abiso family nako mwakashenye hati ndiye nindeba crime rate umutawuni neza ko yiyongera because muremero planning irejo preparation kandi kumukweza unubo opposition nibo bantu ncoko umwana wanyumbiri wakaruru akajya ngo cyagoranyi ngo ayinemenyeto ngo nemwirukangaho because nibamureba bakamba mureba mu hope nabona yakatagina nakajini bakamba mureba mu hope kugira ngo nibareba ngo bonke menyeto ejo preparation nejo muri nkabajinagire muri nkabagitirara baju muri nkabatagire masiko hati nyebuza mukamcha kutubiha ngo arakagamba ko jungu ngo you are the future you are the leaders of tomorrow tukome mutubiha you are the future leaders exactly all future leaders ryari mwatuiha umukiyungu mwaturemesa kuzarasaniya mwababo kutuma mizi basa gumantashura umushoro twaboguma mutuma mizi mutumenku bicubesha yo kurya mukarya hatitwe waza kureba leaders for example abanyishengero hatabariyo pasent mpango bona nabana bato waza kureba ba RDC abinji na incoming bashata no mureba atamanya mwana size wa mwanjero wa RDC bakubana nakirabaho watsireba rwati ari basoro myaka 3 third floor konka ati nchoreka ngo future leaders nana echo ugamba ukicha boda nayo kuzama abantu bashomere naco kikayamba waboka wakureba nka Kampala abana bakaba innovative ba leta safe board atakwende nanka utugusareka leme askir tugusa kankubuze no manyashe sente yabe nazi yari kushomesa no hamanya akaguzenteze yaguzo banjabo yajware empare tagorireje kugira ngo obeho imagine ngo karga university waza kuvuga boda tunyanga n'umurumo mbi ako gutubisize konka imagine ngo karugayo nabwenge bwo no buhirara mbara university of science and technology
waza kuvuga boda ninga waza kuvuga kigari ninga waza kukora kiso I mean uwo muzire no janga kabe asheme ninga iyo wenka inkiyo okabo shemere kugira ngo ukinvestinga mu sente ningo zinvestingira mu mwana wawe ningo mu rumuna wawe konkaruza tezikurugayo tiziboni okabo shemere nyone ndede mu government mwana mwe bari mwana mwenda mwana ntekateka government icyo mushekwa ni mukuru abanyaganda icyo sho twine in preparation etine merumo. I'm not saying government eshekwa neheze merumo 100%. Hinabo kwasa kuzo private sector hinabo kushekwa mu college no cyo bishina bwo mu government kubona mu merumo wotari mwana wa nanka otine sente no kujya nyanga kugambira otine se no mangu rwampara umurumo hino umurumo gwashashe miliyoni 10 nankeji singiro service commission bya benetkora miliyoni 10 kituga yabona umurumo akakubona konkati nyori yasota kwasa miliyoni 13 umwana wa Karenge ninga Karenge tutakuzubasa ncuma isangu we umuhango muri akakora mu mushango ayino mu mushango kugira ngo utarwasa kuganyirwamo kashiba mukomereke manye it's the system apana it's the system gendo buza ari asoryo munyamakuru gendo buza abana bona bari office zone zibarumu bakujye ngo tukabona umurumo on merit batugambira abana bagambira exactly bikarko abozine okanozine Elias ke abazine akana kuziheriza ko kakatazine so njye ngo Elias ine opportunity you aferirwe abo kugira ngo toyine sentezo kandi sho yabasize kushomesa ukandi uri ngo qualifying ukandi uri ngo basogomuru konkabwe mbera na system efire kugira ngo waza kubona go mu musheko umutabano wanaka ushekwa no gambana nogu ushekwa oinaka sente hateje mbere ituru umuntu jangu no government muteka hembera umwana wa Karenge umwana wa Vincent tusame interview orahike abono murumu we bare honorable kuri seka tuze ukacomuka humuro turagaruke tukuzagumiza mu honorable Gilbert ya ine submission ye atukumarira na program yito takarga Sunday. Ishayime yo mwabaziho nitukuretera Visionary Singers Band. Nebyeshongwe kugalizo mu mbabazi. Hamu kuhimbisa okuramya nangwa n'okushemererwa. Empaka zo kuronda muhinji arakizayo omu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda musharuro ye arejumbera mu kuhangahanga akarete mpinduke ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision kwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakorengana nabo Eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa ne chemba guiguga ne chasirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera bando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ota izina ryeye enamba yesimu yeye oyohera zari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishashishwe DFCU Bank KLM Royal Dutch Airlines na Caudice okulongora abalisa n'abahinje abalete mpinda hinuka mu Uganda.
turi ha TV West nehinda Elias Ritugusa n'inyamushuganisa wawe tugenda tutera touch tureba aha mbarira yihanga konkantwebuza bintu cibyo naniwe urukutureba ukayenzire ngo habanze hakorwa ki ukwacara kwa urguto rwo rukushasha ninge mbaze banze zo mu marwaro na allocations ezindi kandi ebyo twatwabiganireho tukuzo mu kahumuro twantureba sente no bazaroketi ngero zibire nyinji zone zakoze bwo muringo gwenyini Honorable Karindi abo kuba idacika zo munsi tambora indacika imwe idacika yawe kuri si yageryo twatkoze mu kahumuro mbere gato compensate indacikisha ikibuzo kiri ngo mu Uganda mwino gushumankuzi. The answer is yes. Obushumankuzi obwe nora amahanga agampaha ino kugagendaga hariho world ranking uko baragenda bara ranking ihanga kutuzari ndi ngo bushumankuzi n'ibindi zaherero cereza bezobonere Uganda ke kwasura umwanya gwa kabiri umukuriyenguzi umukunywa maro oshanga ngo rate y'abanyarwanda bari biraho sente zo kubire zirejonisi bwo mukore ntunguka naho reraho mwami kuri si yari kugamba ikigambo cyane employment ibura ry'emirimo bayo no nandi kugamba ihanga rya Singapore nabo bineyo unemployment kandi ryahigura umunonga abantu bo kwa binji tibine mirimo konka ari y'amakorero kici woragamba amakorero gari yoga kanyire konka the same time na population n'impango so abantu baratekwa kubugwe mirimo kwiyaho bo abarasa kugendera mu budget yihanga azi bashimira ko baratunga manya waremigwe kutunga umurimo gwa government bundi worenda government ku employing ninga private sector ku employing konka kuwashasha wazankahe wazahirwa rero kasho umwana ko yenda kushoma yashoma rero bito tukaletaho nayo bareta bona bashome hanuya ebizibu byayo ni mu bimanya mwena ni mu bimanya abanyayuganda bakashara muti bakata abana babo mu mashomero gito uramutayondagira na warajati fuka wazayo abanyayuganda bakenda kujijoga not kujijoga hino kutwaye yitire bintu byitwaha abo kubanye kingu jantu bakenda kujijoga twina amashomero agabona bashome aga UPE aga USE kandi agakushomesa gakashisa abantu kandi gakamaintaininga na standard konga twine garago janta gamba horumu aksharaga agaga maintaining standard waza kuchondoza Elias gamba horumu ya government ngambiri nkariha nkari marajini mbara municipal nshashe mitwara 5 amashomerago agori kushanga gine standard yavuga settingire by the way bashanga bayakirire bona bashome konka bakeza kwakira bona bashome basho bazahananka aha drawing board konka shi bona bashome tugirebire yizire ishomero ryitwere ritwire gine standard yayo bona bashome twagikiriza ngo ejene koko bagiframingire nituza kwihamu the answer is no omuziro gira kanta kuwata wagira standard aho yaletwa abo umishomero ryitwa twatwinemo abashomesa banga twinemo abashomesa mushanju niho bonga bajya payroll konka shika twine namba mpango y'abana nitwetaga abashomesa mushanju bonka tubashabe government neza kutwara process mbwe n'abazire cyo mushashule Honorable Karenje na panelists abandi nanyenda nje cinte cinakoreka hoshike wakureba amashomero for example mu Rwampara imwishomero mu Rwampara ishomero rya government nkabujaga government school mu Rwampara ninga bugamba borekere ngushobore waza kuronda imishomero ya government by the wasakarataruma amashomero agaryo mu Rwampara for example aga primary gona no shanga ho government aided yes so nchancho reka government neba kwateraho umukushashura abashomesa umukugure bitabo konka kari yakapata kandi hati neglecting so cyo kushangira ishomero for example mbara nanga municipal school abo kujya mu government aided aka government ake kuba yambaho no kushashura abashomesa na no kubaha nk'ibitabo kunka bazire nabo bakwateriya percent mpange ndijo ndene kujya ngo bajongera bishi nabareba katubanze tuyebuze konka ntungamo nka district tunishomero rumwe rya primary erya government fully funded by government tungamo primary school erumwe erya government eri kandi burushibe cyo nawaza no ukora ki konga gaga government aided
oshanga ishomero rya hamusinje gwa church government aided gwa hamusinje gwa church konka percent nyenzere ngo ngira kantu n'abaziro bakushoroza senta akatemera sande nizo mbiri tabakwasa kuteka kwa roketinga ya demetwari 10 zo kushashura kirina wishomero no government is a regulator hina kantu kace akunyenzere ngo mba muri kireho Uganda ine donors tikwe ko kashabwe nshturaheza tukongera imishoro meaning ngo liya nakukwatiraho bukwatiraho so incho kimwe na government ya Uganda era tukwatiraho that is why the school is called government aided neta hakuyataho umwana mushashurira shirinjo mutwaro gwa school fees ukamucheza mwashitama mwebuze konka shi government thank you so much kutkwatiraho but is this enough? It is not enough. Therefore tukolechi abazire ngukwenda ngo tugira abashomesa baramara bwo kuba bana umubare gubire muhango reka twongere aha abashomesa ushanga ishomero ryine mwabandi bashomesa niho fees rije ke yongerera konka ekigambo cyabona ko iyo problem yitwira mu Uganda ekigambo cya politics ko rishanga mwine tunguka yimworekere rero mukajijanza mu politics manye ngo mwagwa mwayetera hasi ekizire ntungu ahubwo kuba waza kwijogambiro muzire utazo mwana wawe kuyaza kuza kwegera busha ahubwo kugira ngo no mwenda hakaruru hato muzira kibatateka tekere speed ataha tiwe bare munonga uwanje yaza kushomera busha kumbe cyo kwisori kuza gukora umwana we yaza kubuganira no wananka betaga abashomesa bashatu ayishanga ino yo mushomeso omwe tibarihika bibaza kuperforminga kubi ahubwo ko muri omugugu first of all rwaba muhango amushomesa ya abana aba bashatu bani betaga abashomesa bashatu ninga bangana nakorese cyo kureberaho empereruka performance y'igishomero ebambi ahubwo kugira ngo mukija mwagira ngo yitwe katwegeseza abana busha finally tuyiha mu bushamanyi twendera tuyihire mu busha grades zibora nebindi kebyo mpo so ebimpa bikabirebera basika konke kizibu kitwineho cenguzi ekizibu cenguzi cyo kuyiba ubwibi itwe kuto by the way nabana bitu bo mashomero bayenda nkuko mama Janet atwirara kigamba amate bayenda baganywera hishomero azirongaza kasete kitu tikayibwa tukazito umunako mashomero ngu ishomero amashomero gitu abana bagume baziyo barire yo cyamushana batunge na breakfast akayagambira amate nebindi kebyo mpo kirabasika konko umanyi indicators zirereka obutashemererwa ningo butatunguka bwe cyanga ziro abakorogestaringa nabana barenjero kandi ubirebo mu makuru ubushumu buryaho mpo bwo kwibesete abana babona bashometwe nabana 500 kumbe hari abana nka hari exactly Yesu abayudaya bari kuza kumukwata bakamushanga ayine abakura sibeye umuryo bakura sakari mu Petero yakwatarura yasharo kutwoha ko mwumva yudaya babiri bari kumukwata atkuba amazire kutema Yesu yayebuza aci ubwibaza kwababira Petero nangwa njende no kuza ku bujulizi amushango go bwisi Yesu yaturutura kwa kutuyagira ki yakuta meaning bari yo bujulizi mwahaba wo mushango go bwisi ninga bwo kutazo umuntu ubujulizi ni uba butariwe kunka Uganda tuti no bujulizi zo buri kwereka ngo aha bahenguzeriwe one enguto kuturi koro ruguto rumare myaka he budget nakugira ngo budget 20 batutine shonga azironga zisete zitwatamu twazikozese biribyo ngo abanyarwanda kandi nabo bacisobwire banshobera ijo ariho banywani ba Anita Monga kubarebere ebi birari Anita Monga rero ngo budget ya parliament kija yatembera kimwe na good enough ndebere n'aba parliament kwagire mu speaker musi abaja ngo baza kucendeza enshohoza mu batandikana na security ya parliament nebindi kebyo mpo hine byinje barakoreho kwenda kucendeza enshohoza mpango y'abakama ba parliament ubundi abari kuremesa inguto zo mu byaro byitu kuremesa ibyo bwegese so bamwe ngo nahabwo bunywani batandika ngo no hati yani bahiganisiza ci speaker witu echo kuba munywani wanje tikikatuma nare mwakwereka ngo hazahampa hoshobize manya ninga kajonti konka ni mwe tukarondo kutwahandoringa eshonga zone zikwatirine no buri bwenguzi hano yo munda yihanga konka kandi umunya Uganda kijaho mujya ngo kashahampa ningo kutugezere kushoborera abantu mbwire bw'akaruru ozirye konko kwise no yerya bakwise nabwo mpurira baraje abantu currently wabuza nabo wabeburiza barakugira ngo ngo sete zibuzire n'amazima mu kazi yo mu karuru abakama bakazireta mbwire bw'akaruru twazi urutagura twaziheza kuko twamara kuzihezo hati bakuseni bapakaza kuriye bakureta yes nekindi omunkora yo kurwanisa ekibaleta inflation back of Uganda ubwe ryahweri eri steady nico rebera baratuhereza report baraja ngo currency yeshirinji ya Uganda ngwere hananka ere harete nunje wachi comparinga no mukatare kensi yona reason ebi turakora hano ya koraja ngo Bank of Uganda tera controllinga saturation ye sete zimpa nakukira munonga twaruga mu karuru
tukagwerirwa akagusha ngo umuntu arakwata akahuba ngo ari kwirukanga kuza kugura just akapakiti kamwe ko mwonyo. So ito mu Uganda budget twagishohwize amisho tugata kwereza abanya-Uganda nangwa nakunze president abuja ngo yarabwire ba minister konkandagira bamwe baramujogamanya bamwe baramujoga nco rebera kira mwangwira kwibese anone bamujoga ahabwenshi aratahese nakugira nabahereze cyo kureberaho mazima Museveni no musirikaro wajiro mushaka kuzahura Uganda akakwate sete mazima kaziteraho veterans sambodo bazihire wakazi kwata ubwo muntu uri kumwe to mujogana ukwe tukujoga president kwiyaho no kugira ngo ba minister bakwakwija yahikaho amaharu report nero mwaka 10 ajati uruguto urwangu nanka bugamba turukozire kumba uruguto tubararukozire so atara natamujoga nayakora ki ako nikimanyisa akajoga eco conka huwa ikira ku kikoliwe ko muntu azobwe uri kuseno kigambira president wihanga ako nakajogano no gatakufaho kandi cyo cya president Museveni nakuyehuzya akurebero ko yejwe kabushoye yanikaho konko bwire bwe kuburahika babona kwasombwire buribwe. So veterans zabo zikagenda zisoya president ndebere yaje ngo bacondoze barebe yizagire konka ni bandi bahamanya bwo kubisetete baraze kwasize kicucu bakaziho umuntu ahurira ari kweza ine mikono bazuma ubundi ko barayende kumukwata nibije kumukwata rero veterans batunga kasete kawo. So echamani munonga misho twagata aha kugira ngo tuhereza abanya-Uganda ubuhereza tuyeme binde byenyuma kandi sete tutazeje no mu politics ino de tukizire kwa tugiye tukakwate sete ngo naka ngo rwampara hari yo kuri sino we kibina cha anti ngo hatishinga tumugire bate ngo twamukwazitira miliyoni 5 naza kunama bitanezo zaniza kombe ka health center tu zaniza kugira rugahapo a politics Singapore ecaba yambere kutunguka manya ino polisi yakoreba je nanye kaurang karenja kare akarura kawire ino kuba murebere Singapore echatumire bazo mu byentunguka by the way na nihanga rya China polisi yakoreba je no buryo bihanga rya China echatumire bazo batekinga speed mu byentunguka bako tunge ekigambe twakozeseze hano mu kisanja kimwe kivise taramanya ekibaleta state progress China na Singapore nangwa nagandi mahanga amani gabo tibakaga mu politics ni baturani bareba economy development ba MP bakiza kushitama ni mwenda kugira ki ntwenda kora rutindo niruza kuba rutambuze ibintu kanaka ngwe atugende ebyo nbyo bari kuturamo konka hampa nguvishi kuri so warwampara nkayatwakanisa munonga tukoreke angu munyetere turebe ushanga turyo mu mbozi keje we bare unarebo edakikaza zawe unarebo kuri sabo kubatwa ati ihanga agamanga gona gutwetenga agutwura tuyisimisa ngakakora korana hini bakagenda bataho strong policies Uganda tuitaga strong policies umwami weche kwereka yes nyonka nyowe tine kintu kunsasa kushanga uri mukozi wa government no tungo mushara kwa government konka tine kiraje kuzibira kugira ngo oshomeseze umwana waho umushimiri ya government tine kiziraje kuzibira kuraguruza umwana mwirwaro ya private kintenje gisasa kana jangu tuyine strong policy rero kugira ngo waba no tungo mushara gwa government o takagirirwa ro area private eruwazam o takagirisha mero area erwashumisiza mu mwana maybe waba uri umwebembezo kashanga ejo policy ne kwata nubwo ramanye kizibu kiriyo mwirwaro nubwo ramanye kizibu kiriyo mu ruguto nubwo ramanye kizibu kiriyo mu ishomero konkate no reba ni tungo mushara gwa government nkwata sente ziniha amuhiwa mushorori yakatsamba budongo nzitwara umwishomero ya private shumisiza y'umwana wanje hate bizu bya bya ishomero ya government ndabimanya ryari nkwata sente nzitwara nzakora guza hero ntwara umwana wanje ntwara umwishikuru wanje ntwara umukazi wanje nwako rwire malaria iyakwenda nakibereza here sente ziri mutwana kai tire kintu kunsasa kushanga nka MP minister abakwemba bakoreza policies bo bine insurance bine mushara gwa iguru bine medical card bine mbaraguzo kuba kwenda yaenda kuhumura na mwe nko mwana wanje yaenda yagira nko kuyapipa mu takuza mu arifaro nazo mu private aine card government ikora ki yikusha eki techo nsasa kushangora MP ko bari mu kazo ningo mwana bwaki nani tungo mushara gwa government manya atunko yari nka minister wa any ministry
god forbid akarwaza umwana we akamutwara rifara akashanga umbaze gutariyo ninga here center ninga yanagamba hona nziza kumuhayiriza yagaruka bari mu meetings akayata no this is wrong konkati nareba kakurwaza azo private umwana we kafizi yakamaziriyo yanyu byamanya nyina kacitwa kafizi takomanya because I know musharago ntuyetaga policies ayizo kubasa kwata abantu ba government bakamanya bizubu ebyo mu government tino ko baramanye batine police eriko bakwata nico kureba mbakore bakwenda na wano gambe mbazi tubakucenga na wano gambe urguto tubakucenga zikorwa abantu okutukutana abebembezi twabagamba habebembeza kutantanta nanga mbwenu tukekwasa abinje nangwa abinje bakabasinga wakureba aho mu kawo cange cyangore bamemba babinje bakagenda yes ababo trustingire bumba gukora but still ndiye ncene ni gambera we need leaders atunorechize bishitwagizire we no longer have leaders we are in a leadership crisis we have leaders tiko basa kuba ndigera mu karunka karenge ugu nshowize billion inziza kuri rero kanja nshowize mushabire sente debo kasharomba bakaba aharo mushijo mwakare MP akababuza tubanze tuganire mwinga tunywangu tunywe hati abahereze cyo kunywa baza kuza kweza ebyo ganira mu byawire now akabasinga akabategeko muri ejo nkora bakaba banza banywa strategy nunze ati twatsi politics sezo imyaka 15 bakajeza ni banywa twatsi politics sezo umwameri ya twatsi politics zo kubaza twanywa ati nateka mu sente zanye no kuzo parliament ninza kwangate nguzi ya president Museveni yari nandetera ari natugura kucenginga imyaka ari natugura kucenginga constitution ari natye nateretereze motoka twatsi politics ze sente na poor policies eri ihangana guma tugume tujyango underdeveloped abatuye ngo turi mu middle income status ekene shuba twatsi kine bizube byo tukubasa kuzo middle income status onarebo Chris katobare buryo mwebebeze edacike esento kazanga nani kundi hangari nizanga mama tarashabera karuru do barchi mama tarashabera sente bandi majati yonaziga mama tarashabera sente ndukurunda karuru mama tarashabera sente ndukurunda karuru buriya omubana mungambira mutwaze tunywe takaganire aho nizanga nico nani ngambira we no longer have leaders we have dealers kare yaboko azaya watwaje to onarebo Vincent akagambo kamera boko ba abasharande nkancine udashigana nawe polisi nango yagamba haka point kahurire ebi yagamba byona babinjaye akenari bamu isi nkayihanga nka China for them they groom leaders kare buri muntu okugerera okukubori nibakugrooming in the perspective yo kugira ngo you can be a business person, you can be an engineer, you can be a politician, you can be a doctor okugira no kuwakora kurga hansi the physical appearance of a childhood on yokureke cyakuza kuba so omuyanga China for them they groom leaders bagira ngo hati unoza kuba mwembeze bakutekwa bakutendeka to the extent bakobiri MP but in these developing countries as it is Africa, we have not reached into that. However, we think because at Africa, one or through post-independence, to dualism economies it is hamburgers as taka hamiri, how to enter make economy first, to the economies it is Zahama, then we shall come to that. Tokuranga Hona Roger Batogo and Jawai no, can be a good MP, can represent people, but we shall have that time to groom those leaders. But I want to come I know guns. They give him. I've been joining parliament. They come in the ASC. Rome. On parliament, akajata abanyambara mu nhehe cishuba. Ninjaha mu mbiha bihamujyango mutukatferirwe mukayajata karamukanye makaje. Kumwe mwamenda mu ndeba mu buri. Now, umtoza program ro kubuzamu. Politics is all about addressing people's interests. Obwebembezi bwona abebembeza butwereza obwebembezi ningasusi obuganzi bwo kutwebembera ntubatu bahire ngo barebe arbiri ebiyetengo byitu ebitakwasa kwestia kare twantwenda tuhe mu central government ningaso mu government
nikiba nikimanisha ngo omwebembezi ubona waterera akaruro kateko omwebembezi iwe nkiwe n'icyo wamureberemo kugira ngo nabasa kwisya ubundi uriye cyo wamurekiri so naco nkiza cya dressing aho crisis y'abebembezi it is iwiwe kumureba mecho kwenda kuretera hatu mutera akaruru on that basis azito Uganda nho turi so turya akwa dressing people's interest omwembezi wawe na kwa dressing njirata interest zawe ngase kwa because namuriba mechi abasa kuchindetera so reka mwesiki that's how we have been voting President Museveni abantu mu makaruru because nicho kumureba mutagasa program nanyenda kwabura hukace habure kuba bamwe nora turiyo tukira kwiha yoroni nyinji ke twatugamba hazihanga kuri kugera loans nyinji tugira pathogenic economy ato inkaga mahanga gina maroni minji no shanga mu yo kombeka barukuhereza ensi yabo bombeka barukuhereza loan azito Uganda twenda twika pathogenic system yo kushanga turiya kushashora loans basically loans konka takwiriza interest y'abanyayuganda konka hantasi ya Uganda with manufacturing itwine ubwo yanagamba byemera umuhaturese skilling Uganda government ya Uganda nehereza abantu emera almost mtwarana n'etano ana mukaga something na population bingana ki ana mukaga ihanga terikawasa kwempruinga buri muntu bukoze mu rumejo tero that's true and that's why amahanga gariyenga kurakurana n'ingasanga nagatekaho skilling umuntu oshoma kunko n'umwoga keri umanya kutera itafari yese ni kumanya itafari rumesende rwarasinje bina bishat so wowe n'umwoga go kombeka no basota kunja gutoyine mu nico president ateriho skilling hubs zo kugira ngo zikwatira hamashomero gitagaragandi gayambe naho kutraining abana kurango twagera skills cyamwe hati government emuyere obwesije bw'emyaka 5 ba ministers bakurga cyankwanze marga thinking Monday Tuesday kabaragarice hanu y'abakwataniza members of parliament let's give them time they provide the services and that's why Uganda President Museveni has managed to rule for 40 years because he gives services to people. Webare honorable kuri sakagambo kamashara boko bedacika zahoyo. Akagambo kamuhero no kugira ngo akagambo kamwe no kugira ngo icyo kubanza igi budget it's normal. Don't expect much. Bali dawo na MPs mutabateka umushara because budget yemba korora mbagishangireho tubogiye kuri so mwe mutababanja murarebe nibyebe cyamuhero of course no kugira ngo no gutuaferwa mukama mweze cyumuro cy'uraje honorable Gilbert cyo kubanza president yoreka guta Museveni aresireho engamba ya Kisanja no more sleep which is very much okay as a president bweno habi cyabire cyo kugira ngo hatagiro wagwejejera twena tube awake tukorerere ntunguka umubyafayo kashari bamazire imyaka 5 banengahe hari yo minister kukabuza abanyakashari mkoka minister gwe no bamazire imyaka bine minister as a president Museveni kwa birari yaho mukora cabinet yeye kwa birari yaho mukora cabinet yeye iyo batandika kugamba muwe mumurujireho konka abanyakashari mutwire mwine minister nantakukimanya very good hati ya wachimanya yebare hati cyabiro kurwanisa okuvyama okugwejejera cyatandi azire ngo abebembeza baragwejejera atarinda kurengana nabaraza kuba arabafayaringa kubinge wori minister ogwejejira abanyayuganda bazo mukubona bona ti wabahamagezi ti wabahabura ti waborekeje ntunguka nebindi kebe president utakwata hari ministers bonka twine naba members ba parliament azana kuchira munonga those who are under NRM party abarazo mu parliament hakiba hari meshonga ziri kurusho zira kwata abanyayuganda mwana umureba gwejejire tokabona kiteka okay na misho garareba konka bimushobire abandi bakuse baratisize byanga byabo bakwise barahereze biteka teko ba minister ibiteka teko ebirije kurara byahendera nihanga ariko lira abantu we MP ari kuri yagwejejire ekikuru kastanyo wa NRM president echo nacho cyandore ngo takwatari ba minister bonka na ba MP abari hansi y'ekibina cyawe aho kandi bahemure kibina embanda makwera abo mwihanga abanyayuganda bayetomba itobwe twine leadership ya NRM ncumesa ngo hatiye teka ya president yagaruke nyuma so nabatabareka we bari honorable Gilbert
program edakika zahwayo twagihendereraho Eliasar tugusana ndi umushuganisa wawe twatwine Honorable Vincent Ntebekine, Honorable Abaho Chris hamwe na Honorable Gilbert Kadenje. Ntubendeza weekend nungi mutakarga TV West. Enteekateeka ezahebwa omu porogaramu egi n'ez'abantu abazihayo kandi tiziine kakwate koona n'enkora ya TV West nehinda ninga abo abarikukurra TV West nehinda. Otaferwa mama nuko kusana mukwana jiro misuka naza kuza kwetonda na buri kimwe cyono kureka nkakire ya wasukubana yiwa kandi cyito kikoka kandi zukabura kubana aribo mwana we nana izuka umusayi gwe yagira miso